Moskva City. Mana. Olmaz выбираться бар қолда жоқ. Moskva City'ga keluvchilar. Выбираться bilan keldim. Қолda бар o'sha. Moskvaning nechta ketganlar mana ka. Ey! Ko'rmaru. Mana hozir Moskvaning o'zinchalar hozirlarga kiramiz hozir. Xudo xolasa. Mana yerleri qo'z, mana перекресток var. İş izleyenler bo'lsa, mana yerga kelsa, ish topib ketadi. Mana şu Moskva shahari. Bunday aytganda Жақтан қаяққа өтіп кеткенбіз, қысқасы мынадан подземкамен өтіш керек екен. Қазір подземкамен өтеміз. Онан нарқы башларға өтіп барамыз. Москва Сити. Москва Сити. Москва Сити. Сine вибирация бар. Bunday har bir qadamda tashlagan o'shada bo'lib turadi ekan. Mana podzemkadan tushib boramiz hozir. Xudo xolasa. Mana yerda archalar bor ekan. Kichkinakay balati archalar ekan. Bunda вход тут. Восточный вход. Так. Mana yaxshi qoldi. Ekskursiya qilib yurganga. Ya. Моль. Так. Так, 8 minutda o'sha yoqqa keldik. Kafe Mall. Стройка. Новый лифт. Burada bütün reklamalar var. Öte katı şamal.
Önüm oğul otau, oğul baytau bilbeymin, biroq aylanıp жүрөбүz. Mına o Kırgızların maşinesi. Азбука магазин. Так. Шли башня. Ötüyoruz. Kolum kakşap kaldı. Bunda da bunday altın aralaşqa oxşagan bir nima suyuner сияқты suyuner. Ha? Allah adamlar işte şu. Munacelerde kimdir buralar oldu mu? Moskva City'ge kelbegen adam çok bolsa gerek, bari ele kelse gerek. Burası da kolum muzda odatta. А, то есть до этого в 11 все спали, еще не работали. Сейчас обед, Na. Merceler. Okay. Na. O'zimizlar ko'rganday mana aka. Hozircha videoni uzib turamiz, qo'lim muzlab qoldi.